Prošle nedjelje u organizaciji Inženjerske komore u Podgorici održano okrugli sto za arhitekte na kome su predstavljeni trendovi stanogradnje u svijetu, regionu i kod nas. Svoj zapažen nastup imala je i kompanija Velux koja je predstavila najnovije rješenje iz domene osvjetljavanja potkrovnih prostora. Danas smo imali priliku da razgovaramo ispred kompanije Velux na poziv Strukovne komore arhitekata u Crnoj Gori na temu savremenog načina života i uopšte odabira domova za sve. Ono što je ispred kompanije Velux i nešto što je inicijativa društvene odgovornosti kompanije na svjetskom nivou pa onda i na lokalnom kod nas jeste to da širimo svijest ljudi i uopšte arhitekata kad je pitanje projektovanje o tome da 90% svog vremena provodimo u zatvorenom prostoru, a da 65% od tog vremena provodimo u kućama. I da, što bi rekao jedan profesor na Harvardskom univerzitetu, moguće da je odabir stambenog prostora u kojem provodimo toliko vremena možda i bitniji nego odabir vašeg doktora. Ono o čemu smo mi govorili danas jeste ventilacija i svjetlost, kako dobiti prirodnu ventilaciju i kako uopšte da iz potkrovlja, iz prostorija koje nijesu namjenski za život napravimo najzdraviju prostoriju sa ličnim pečatom. Kad je pitanje više stambeni objekti, da ne moramo biti u potkrovlju, da Velux rovni prozori i generalno nismo samo u potkrovlju, možemo biti na posljednjem spratu, a da je posljednji sprat mjesto gdje je najčistiji vazduh, gdje je najbolji pogled i gdje su svi penthouse-i, sve najbolje sobe u hotelima se nalaze na vrhu zgrada. Jednostavno, ta podcjenjivanje posljednjeg sprata, podcjenjivanje potkrovlja uopšte za život i širenje svijesti o tome. Tako da danas, kao što su i rekli neko od predavača, da olovka je u rukama arhitekata i tako da smo danas pokušali da širimo svijest o tome i sa arhitektama. Imali smo prilike danas da govorimo i o najnovijoj tehnologiji za kreiranje zdravijeg životnog prostora, a to je Velux Active, koji je kompletno automatizacija svih krovnih prozora koji imaju električno upravljanje, a to je da možete putem aplikacije da funkcionišete sa vašim krovnim prozorima onako kako vi želite. Kompletan sistem je osmišljen na principu senzora, tako da i u onom trenutku kad vi ne možete da osjetite preveliki CO2, preveliku temperaturu ili eventualno vlažnost vazduha u prostoriji, to će senzor uraditi za vas. Također postoji senzor za kišu koji će u slučaju da počne da pada kiša, automatski se prozor zatvoriti. Volio bih da govorimo i razmišljamo o tome pri odabiru stanova, ne samo o cijeni kvadrata. Ovo nijesu cijene socijalnog stanovanja i da u ovim cijenama koje sad kupujemo i radimo razmišljamo o kvalitetu okruženja u kojem živimo, o zelenilu u kojem se vaša djeca nalaze, o kvalitetu vazduha u okruženju u kojem vi živite i o faktoru dnevne svjetlosti koja je jako bitna za jedan dobrobit, kompletan dobrobit zdravstvenu vašeg djeteta i vas samih. I Velux o tome vodi računa i smatramo se kao inženjeri dnevne svjetlosti i tu smo da širimo svijest o tome i dalje.